Kumchacha is a mirror. Kumchacha is a oh chola chola. Chola chola. Kumchacha. Hey! Now when I call Kumchacha, my mama called by him from attention TV so. Aha, I didn't send go concern kitten. Now was a move for so no penny. I have the yammy by broke. On the same one was also their mamma semifa. Emma Sumano Kumchacha buafu, I didn't hear. A Kamako say Kumchacha so be dinner for president. Now, Shagana memoir say that. I say, boom, boom, rano, or more, they don't respect the law. What I say, but no, but it's not so. I will be able to say, Kumchacha, Menamapano. Ghana be ye, ye banned them. Now, we are not Ghana for baby business, and I come up say, you talk about my house. Yeah, so manifesto. Then cry now, be ye. Kumchacha said, Munja, and amount of Baba Matuka, Moja, and a premium news. And the Kumchacha said, Mamma to Mamma. Kumchacha took one more Bieniches, and then the Kumchacha is a Kumchacha, and then the boy for Papa, a young court, then go in the room. Coming Presido, I will feed you one thing. A year Prophet Kumchacha. Prophet, let's say, Fifi. yes. Nyamia dom, me hoye pa, na onsoe. Nyamia dom, mafio. Menso sa mafio. Me what you can't me say as also be president. Opeso ye opeso bu mine. Bibi sa also. No pa. KPP all the way. KPP ye den. Kums People's Party. Kums People's Party. People's Party. KPP. Ye be kum here. Kums People's Party. And our slogan ye den. KPP ye be kum here. Ye be kum here. Na ye kum ekom. Okay. Na ye kum ahochele. It's KPP all the way. KPP all the way. KPP ye be kum here. KPP ye be kum kom. KPP ye be kum ahochele. Cause ahochele anyway here ewo o man mo a. Ti Awurade ya adom a. Me da Awurade asese 2024. Ya papa na do dankwa kufu adu no nyamfo. Ebe handi to me na de amame. Sa 2024 no wie na dwuma. Ti obi a beto aba, obedi ana obenya akonya ne bia. Ya papa na do dankwa akufu adu de afena no. Ebe hye ne nsa. Ti 2024 Awurade nti osof Kumchacha. Ghana fo ageme atom. Na asofo mu wo sa ahode ne tu. One say fee. Ya na de bia me ka say osof Kumchacha between. Obi betumi a kyerɛ na dua ka say adasa aba na ye beto no menya na menya. Eno de me ne woni problem. Sa menya ana menya me ne woni problem. Ba so bie wa no ka say sof Kumchacha enqualify ya. Sa nipa no wa boa. Hey, yeah. na den go kasa won qualify. Obi obebie na no obeka say sof Kumchacha enqualify bia. Say nipa no wa ya doi wa ya boa. And the bibisa so what is say for me ka bibisa. Yeah, obi tumi kasa. What bibisa? Yeah, mati bibisa. Wow. Obi tumi e kira wadwen kasa sof Kumchacha benya na onya. By sabe men qualify. Sabe menye nipa. Ghana constitution niama me ensa na jetom. Obi a wadi 40 years. And obi a won ko prison da. And obi a na dwen mu da ho. Memeti we mi wo 50 years. Min ko prison da me nya abayan sam da. Madwen ni mu da what is America for kwan o Minnesota. So bibi ensi mi kwan. Sabe obi a ne ni atwa. A wadi dam an ensa atwa kora betumi agina se ento abema na we nipa. Sabe ya papa na na dan kwa kufu ado we nipa. Odidi wono mo da. Moja woni mo wodwo nso. Ade ya nipa ye bi ya we ye bi. E ya akwanya ene beda wo ma no no wanya. Ene wode abaye president. Ya papa na ma abedi president o ma mpani kofo. 1990 eba na wa ya asante kotokofo chairman. By Nyamiadom ene akwanya beda wo ma kofo. Ya papa JJ Rollins. Ono abeka say bre bi atwam no fi yogo gale. Na one susu da. So betumi abaye president or abaye president. Ya papa tames income tax ona no ye pani da no. Eti no hwe bibia ye possible we ase. With God, Luke 137. With God all things are possible. Liberia president. Now when you footballer. No you footballer but you know abaye president. Eti bibia to me si. Eti medie. Say obibie na no kase. Menya anami nya me ni problem.
by so be a one cast a main fire. That was any panic cresin, any appetition ya kafra, any dinner wajim. And your brofuke, any yedi map, yedi president. Yedi bumai. Dabi, and your brofukan yedi bumai. Say ya the brofukan the bumai yashe. Rollin semraso be do ya papa nanado dan kwa kufu adom leso. Ya papa nanado te brofo paka brofo a ede. Ya papa baumia ete brofo a ne brofo ede. Nanado be catch the Ghana for say it is cash on so accommodate. E kwam na egu so digen. O se Ghana nyo hiamai. O de Rollin semraso a be do nanado mreso a. Abanya wawe a ne hu awuo. Abanya wawe a ne hu awuo. Awo ye ko a won mo ne ho modern pa no e ya ban we yote akonya so kum sisa no me say abanya besraw kum apo pa che se abanya wono no che se onko yi kura abanya wonko yi a ne ho awuo a ye economy agi egu ena me no ka say petrol 1 gallon e 60 cedis and then no can say $1 and then I 10 point something. If you cry baby 11 cedi. John Mahama mreso na fuel yes say none them 20 cedi e back e be do be 25. John Mahama mreso ana mo say John Mahama sabe ne ho awu onyade by na say 25 and now be do 61 gallon. Na John Mahama mreso $1 e 4 cedi. Na say na tra aba be do 11 cedi. Na just aban we wa bonko enya aban we ya na ade honorable Kennedy Ajapon kra on kan bi ono enya aban we ya na catch the Ghana for say IMF on kwada na aban bi a wote akonya so a wo be ko IMF no now sa aban no wa fairly nation no ene IMF no on kwa no on koi awon fairly totally eti na me osofu Kumchacha KPP me say 2024 Ghana for to abema me sa wo betna so a Ghana mansai di enimu ane your friend say your education ne your roads especially and your friend say your sikasem rates no mni ade no eno normal enko na your friend say hospital enko danche KPP boba so a enyoma mienu ben pa na mbetumi ayama Ghana mansai ma ombe fili ayebeka cho se basa wabo adwuma na kemi you no permin kabiem politicians na yakronfo mbe wi am vision me ba na urade ya do na soft Kumchacha me ba na KPP ba ade a me de babuwa you for na rent control rent wan se kurom a enkran ha ni kumase ani kura kese enkran wo betumi pagya 40,000 400 million no de akọ hand one year wo betumi pagya $150,000 not their coin dine 1 year. Okay. Say 1 year and so on. Abrabo yadi wum. Abrabo akontu. Yadi wum. Amani wum. Ejuma say wum. Problem wum. Now 1 year and so na wenya. Sikafu friend to advance ya. Na efie wura akoko eti so obi okoyi awode. Na wakoko so obi okoyi efun so ntoma. Na wa pega na beti eti so obi okopeja fun daka. Na fie wura abegina wo se 1 year na so ntimi yiw ne yama to agu se wurade ya dom na KPP ba youth no girls ne boys ne youth na aba no anam wo no youth no wurade ya dom na KPP ye ba ade a osof Kumchacha me yen se Kumchacha ano no nibre e kasa e se Ghana fo na ha ana na me demo ebesi me da seda ne da o hwe attention TV and that's maka